Everlove TV once again. Me va do the va do the Dekpor homo. Duike nye duike le vetang la afika. Duyanye duon ike eje omoton. Dekpor homo. Dekpor ya. Dekpor doma. Agba nye duyo ke ocho da afia ike to de lo gbo la afia. Mi menye to yanko hareko. Mi afia yo nye nu ike molu gble agble defa afia yo ojocho. Meje mi akonu ma mi asenu ma kokocho wana yan leke ojo dam ya na ba ajora afia leke o maintenance wo na dam ya de efe nu vanya na dumavi yo la afia mi afonu kudenwu ya ame ya wanya me ke jople dam ya tutuma wa o kenya me yo ke molu gbelaji edom le molu gbelaji bu ke va da chi na egba fon keke o e ke wa we leader chi bu va dona chi na wale yo Tami anumo koko hoga le egba panke kama. Jagbagba subscribe and be part of this great family because we are here to do the great things for you. Na nyebe afia ha ele angolote ma anke maroko afia ha angolo e. Okay. Akpe maroko na nam yo wonko. Francis Akpalu. Uncle Francis Akpalu. Akpe mieva egbo garage wo egba akomie bia sanumo koko gare kude damia alo achiare lekoyo ne. Le Dekpor dam. Dekpor dam. Akpe dam ya nka wo na na mi le aduyama ni ko nda mo gble yi meke akpa hala dumovi o lana okay ye ko ne dana mo gble de na makan yi meke mi ko o dana shina toy o dana lana la halafia akpe mi je mi akonu ma dam ya de afa kamai e dam ya badore aduyama dongwa chani sere de dama okay vo okay chani sere de dama ni dongwa o vagba wa o do plan gali dam okay so ya ma mi o do pli o peton okay iwo jo pe be gali dam ma sugbo oru mo lolo okay ye o trojo ye o agreement plan chani sere wa da dam ya ke pa dam ya okay so mo gba wa parenchi e ke marku ga magbana le ye mai maude mekenye the government of the day ye mai mo ike Chinese to over no dongwa wo je goma fi jeje regime va okay which means increment time alo baka time yo je goma matiana adunku hamaji na mifia tamama I mean regime la ni oshima suja oshima okay kai wa dama fi jeje va sisi power ya magada mi vo ba ka autograph mo ji kaka ba yiji o wu okay mi ko lo agblademe okay ye mi kono agblademe so for how long ye o take in fact I feel to you wanabo maybe a former na you a former way o a former ton you ko je dam ya tutu you ko wu atia adonku hamaji na mia ba ko ina vie okay mi jibe mia akonu ma da be mo dam ya ye ko ne ko dana mo lugle na ma kemi ye ko ne ko shina eto ha akpagbanto le to shishi gumodin leke wo ko pepemre adumavi ohun na ta anamianya le to shishi goma moyo ko nya to do la ko wo vana jana miagbo okay ozubo miewo ma na mie swe chuchu lo ta wa jana miagbo ko no da pa ma wo drane okay to fia kaka ira da fla ukata okay ta le no bi agble fia kwa mia won top kan wa mi menye to shilawo awo mi to kan wa mi nye to shilawo kama yo nye toshilo vava ma afi mi avia do oversum logbo akpa aba eseme won to monye toshila kan ta fisha fi kanele ene kpobo o eje ba ha ya va click paji na ha ya va shito just to no do mahi ejira gana dumavi o alo na nyen kudon you can come over and aba je kwa ashito la pa magoji let's come to him le toshishi fa paji mi va molu blade leke damia kokpere mol blede dam le aduyama le mol blede de mer dama ma no nya mi ke mol blede de go okay akpa na nya nchele gbagba agba ha iku mi sana okay na nyi ba chiela dama mo yoko mi dana gba evala fara kama okay okay so it came to a time ba echimono na dama mo e ke mi metin ejo na ma po ejo ye kakpo okay to modo okay ko sis na nyewe okay just because maga nuke marakukwe nuke ya we be echima no tomo ye maimo akudidi ya we aba be chima no tomo ye maimo nuke across akudidi we alom ye wu too much akpa akudidi ha we okay akudidi we be tomo do okay
ina ba mi metin edagbla le efe mamo akacho ye mai mo a maga jokpo eji komiele akpa mi jiba mi asengoma mo lugbare leke ko benefit na aduma via we le mo blaguma o ye ba dona gada va ona doko bu ke na gada gblaji ako o doro poga wo akuga adekutokuma okay adoro poga gudu awo adekutokuma ike majiba na doka we na akuma nam atanami specifically do vovovo yo ko ne duma vi ucho yi na wo na ko o tinkpe na do ike na gana adekutokuma na wa do vovovo li gba tetima mo lo ne mi sene ple ere okay aga fui ple ashi la chitome okay mi puna po de vi puna po ji ne mi ne mo po to okay bu puna po ji nyon ho gana mo lo na mi okay ko deli ni mi twi ha nyon ko ga lo ni ko na ba na apoji afi ehu lo na ko na ba drying for okay la hama mari mo lo mi sibe because heavy on like heavy on nyon para na mi anchi jo heavy ojuna heavy gudu agbagba ha ni jom Bahami Gajong. So there is no new innovation but maga hia na mia amanaba no akwaji ano moro anwo innovation de kama tumi on to mi abobo na yo dera afuma you atan of ma wanto na no heavy ojom there is no any new still you are still using a traditional way come yi aba no afuma jom 24/7 okay miva apai le haya gumode leke mi arrangement ne molu bladede atanami maybe session 1 I'm leke mi koko molu blawe nye kwe dongwa ai shi na ta da okure mi ka kada gbosusu ata o ba meneni va kula na maga mo kwa ga wu e ka mano okay bi ko laji okay na onye ba amana hwe amajibo na kuma na nya ha ma tancho keta kwa babo onye ha ma de molu bleta agbolo amiyolo agblajo mi ko molu blana nya ha ma da anybody can come from somewhere abab let me also do this ko abakwa molu blana do amako ada malama na manager le nyem okay afi na hia na gbla aba na ba yido ugbo okay na yeba tafa de gali mara kama la jio o we choga na wafi na tanda okay ta nanya ha ma chu kata fifly mava alo ma chu agbozu mava alo ma chu KJB ma chu hokwe mava fifly fiakwa bava po managers mo ko ba o tafe ya portion ya le mara kama demo a watanda shile nguna mada na yeba tafa le mara kama demo ya oko o interview oge kpli okay wata achuna ne wa interview pe na atian dagbla enyan kudan wa atian de adamaji akwa wora chi daga nwa akpa madan da ka aduna wa gbata afisha afika na yana kpobo this is a very nice business ka ya hire venture into yana kpobo na onye ba yeva Dekpor nyigbaji yeva bio o interview na ya hire atian de molugbla akpara dumavio nwa come over you sit with them have an interview with them what be your questions so look at come all blood then they will give it to you that is one of the gist I've given to you so subscribe and be part of this great family akpa miva akpa eji la akpa magoji ika mi onto mi ko de na agba vovovo ne ma ken amara atanchu afiarava leke akpa ka buwe monu gbele adede ko benefit okay let's come to this one echiare loko mi no home free my college government the dam ya government the dam ya ga kokko invest them na make maintenance works need to go on echiare ko bunu da agbalaji na mi kwa mi de na agbala kwa ka evo alo ajo master fuma gomanye echiala alla manager ofaji popote okay wo we nana obunu enemi na mi dagblavo ni ka fa data woni ka na dievo 120 Ghana 120 Ghana cedis for 1 acre. No, you go obuchi now a season na ko dagbala. So then no 2 acres it will be 240. 240. Okay. Akwe so madan de kama no na never ho agbala maga kwe ba anyigba konye okono ko na no dem ko abuchi no na no dem. Government has a plan for all those things. That no we know every season you have to pay money for it. That nene mai akwe le molu gbele de nyesibe afiwa awonu ya amaro no fi ya po afiwa de dam ya fika mama le fia ye leufa wodo na o ma fifi de o tin live normally ika nana kama kudo nwa okay
Oh, quoi du le toto, ayo de dame, quebe, a chiava blanc, La maman, chi. Au fiado, nami, a ho, a rochuho, vivinami. Okay. Que a dormir one a lag, and you bajafi, chiava blanc, ya mohanana kada, atana. Tami Chokoba, I own a property, I own anybody. Your government have acquired. Instead of a government has compensate me, but compensate me at the motorica. Show your maima. Marata don't ku year makova, Marata don't ku year majinamia. 1973, Okay, 1979, 93 Momo Yova, a New York Tumle, my. Since then, Maraka. Mava a dogorem government more process nekaba oh anyi ba yo kwale me ahye kwa the dam then ma kan yo chi agiram na me here you compensate ami adomotor nothing like that happen. Aw ayi ni chi yo makaka duk yo fi ha chi yo ma aw ma nana kamajo so ye mai mare no bo cut sword be over to nu yavo e ka ayo tuivoa oh oda shi na makai president ke ba fia o makai ba afi obunu ya hu atando nkujina mia suja regime so Mr. Nkavo e suja regime so rolling sema His Excellency the former president the late Jerry John Rawlings enya make a day one I to mo leye mai mo if you va vudama unami so after then now government upon government NDC government omoga gboga trust be o you are compensating me na no hear me fun me gboro no kana lo kata kha achimenga zozoma bale yevo witete no me gbra dokpe. So let's before me ava canal let's come to this. Eka oma compensation ha ham na duma view ozuba mi onto me add or kaka survive oma compensation na me dem ya perform hoho mu. Let's come to this. Ka enu ya lafia government ga homre tanachi ajajira na mi da agbade de. Nka okọ benefit ka duma view eduapo kocho agbala ya gbo na tana mi. Eduama puna na ka chu agbagbo ba agblema e ohun iple kemenemia ma yijina na mo. So there is no toilet facility ko agbabo oh mo lugbele ya epe guy o mi keke ma wa pore yo kokko the oko toilet na mi yo kokko to ICT center na mi yo kokko to hospital na mi yo kokko to a police station na mi onana kama cho afia to support the town nana kama yijina na mo wo nana ka ikama agbaba KVIP emana bomba yopo afia yinto nye America to KVIP hana yo ika anya no ika ba magloba na onye ba project yala mi agbo this big project ika dublibo ni Ghana katanyim and nothing is coming to the town. How do you feel as Dumaga aloa wa me yoka no construction of this project ohano me how do you feel but okonu agbagba na aduakaka mi mana na kapom chu duagbo ya po mo hamala dodo so viewers you still go there me get duama akọ videos mo ko pe ale duamala this big project is coming from this town but nothing is going on here so we go there and then have you the footage then you see so anka marako do na makpa magoji nana kama yiji mo hamala miangu okay mo hamala okay ikama agbaba no scholarship scheme de kan ha omale obo that agbleta me kanya gbala wa birango ya me yiji na scholarship de kan mali be form 3 via do go best grade la school wa scholarship scheme wa kokko na kan mali jina mo then come agbaba to be frank I would say oduma via wa bam I would say that right now but blogaba they are cheating them ika manya just the kajio at least this is the community. You can they need to compensate them. Over compensate who? Then they need to make sure that there is some scholarship program there or social amenity. They want to attend our clinic. To know library facility. To know those are some of the things. ICT center. To know do my viewer. Those are some of the things that we are now want to do. And nothing like that came on to these people. It is very heartening, but mava as a nuala agbapanka kama. Akpa michola akpa magojia uncle. Attend them nam. Na wanyaba le ne dongo blaba enuyoma akakam canal so makakam. Dodo kawali eko offer me for him for maintenance and all those things. Unka jo
oma maintenance a womo dongwe mi glodokpe ye we ba agbaro ka nya chiva da chiafa madomandota ya mi ga dankro oro amama ga dankro da kanala pakakata okay be kanala pakaka ikena be chiamatin flom ide all the agblaoji o no agbamana fu o ide na ko ga ta afia ba aba chiava dump ra afia na na makin afia do ha chiama yim kura so they need to make a maintenance plus wa akọ ayiden gogbe. Okay, let's come to this. Yes, Agbala sections by section. How many sections do we have? Agbala going through section 1 to 12. Section 1 to 12. Okay. Section 1 I je go macho mi agbola afi. Je go through Damanchi. Damanchi. Kokoko ira section 12 Avas Africa. Vasera Valavi. Vasera Valavi. So viewers, Agbala je go macho Dekpor homa section 1. Agbala je go macho section 1. Ike de go macho Dekpor homa dam agbo. From here section 1, section 2, section 3, section 4, section 6 up to 12. Ike va dore Avalavi. So listen to this very well. Agbala jo chupa alo mane ma ogbo ni mo jo chupa enye Dekpor homa alo the three community ya lafia Dekpor homa Dekpor ya wawo enye Dekpor domo wawo nya me yoke bo Agbala je go mo chu. I'm not going to separate anything. Yes, ajochi halama lafia. Yes, ajochi onya wo bridge ale lafuma. So these four communities yakagbo okoni okochua. There is nothing like compensation to them. There is nothing like what global edumavi or day scholarship program day agbeleo the demcho parepa epa girl to wako the best student from here a school alo university alo high school enye enu ikemie eba egomele egba pankaka mi chola afia mi de afika spillage afia ke no onye be chi ayo gbagba afika okona nukata wa wo marafuma atande monami afimi ayirafuma. Okay, plus subanaye ba dama ayo fun ma agada pogodo yo money do be na yoko ka jo ile ta which means be epoya wo alaka okokwa iji alaka na onye be dama ayo fu keke ba afia e no be apro okwata ka tof ma ko ka ajo e ka magbona anu agblanga o ape eva po to the stem be over to that jipo ike wa agbagba po a oh na to ado fun ko tuna spray juna ina datagba. Okay. Ta ene to egbenya do kwa tuna afuma. Na yo da me yo ko. Odu afuma ko kajo. Ajo. Akpa. Okay. E ke fi na onye ba do ma wo spillage ma wa. Anyi na komia Dekpor ma dua. Agben kata. Akpa me dem yakpo spillage na me yakpo from there I would definitely go to the Agbala Oji me yakpo Agbala Oji lekole. Leko molo ajome leke eganla wo me leke shilawe. So we can get some of the footage for you today. So me there spillage and me remember to subscribe and be part of this great family. Me ava edore maglobe bridge aji. This is the bridge. Actually this is the spillage point where when the dam is full, this is the spillage point where it has to flow from here to the to Anglo Afiarenba. So Anglo Afiarenba nyebe afio kata echia achona evana miagba. These are some of the points. So you need to be concerned over here. Afia echichona afivana afmokata. So get it right from here. Uncle, afia de nukata yo afia do na tan adamanami ye with this facility na adamanami be fia ye echia do na fifila afia mi kpoba over fia over molu shamra fia. Can you tell us something? Maintenance ke la fia bisi haba avumagatin afia totomo amo hagblan why nga abama chichila duyama atande manamia. Okay, le echia pa do na do fun afia na poto afora ka fia ko kaje koko. Okay. The mol sha da fia go je the floor canal o woni mia ipa yo ata. Okay. Iku mia maro ncho na force ashane da fia. Da fia. Okay. Yeah, mejibe na adamanami fia enye the spillage point ene na make fia bridge ya enye e connect Dekpor home maintenance mlon abadumavi my don kujiba ye mai more channel nye for the women visit this town a more gown nya o more na na kwana nya ba more. So I was thinking but by now I kwa kokota reji aka fia eba ha egbeson va ha moji
moto ha afi watu ha nyina fu pepe mi on to mi gbona ha ekpoto vi mi janire e chia da makule nka jo maintenance ma nva mo ye mi aduma magan mi da shikpo nothing is going on lo ya te fama mi ma fi o gbon pan de ye ta ina ba mi ka tuni e ya o jobo wo nya dana ya bala da kamali ni abe aduma nya kan no show na gbona maybe I mean okala adoyan maybe what can you tell them something for me como je jama adi ke control agbla IDA ebo wa wenye o wele o temile na agbla dede barkuma gbangbo fike wo pa do pele ala va la vie kota sama mo je officer la officer for more okay ike wo jeba wa ano maintenance wom nanu ya ara ba mi chief kamra agbla dede ta let's come to this point my Jimason, I'm just trying to be curious over here. Get it right. Agbala mi agbo jego mo choi. Bukeke va dure afuma. Oh boy last minute kura ma ba do bo. No boy the important of the value of agbala nto kwa afi yo jego mo choi. So why the office is located at Valanvi? Imanya mi ame yo ke gbo enu ajego mo choi. Attend them na mi. Don't go rush over. Small to officer do kwa challenge so ga ba ha. Okay, because afuma ever to a Morgan to that definitely it is accessible. So plus office na no fuma no ho ta fuma yina ba office avala fuma do akpa mi va afi le office are le ko run na te enyan ale ko run na mi a. Okay, mi wora na mi nye ba ukpona gblagbon mi na nye ba mi agbladam na kuranchi a mi khona na mtu ogbongbon e ne mi o dievon ha fun mi ha chifado fun mi kana chifado okay kana mi ma ha chifado nu ka jona enya tukara na mi tamaro ba na ma ha chifo wa kwa gbasio ko ma ha na tukara ve ta anya na tukara ve be na mi dagbla mi ma ha chifana wa ogbona ba wa kwa gbala ashiwo which means that you are not able to go according to plans yola agbala ho me abali kana buledongo ba interview now mo totu no ha fi ho agbala me va zo mo do juta mo chifa ha mo ta wa tan ho agbala la sho akpa so abadu ma view I'll go to the youth ho wa ojero ganam youth ore nuka wo mo la kurang ba this is happening here. You are a fight, but at least that's something to come from. Aduma view you to the woman and a blom chunwa. Okay, when you feel tamilata, Gugu, oh, feel shimpum. Oh, feel shimpum. Okay. You see, this is how it goes when we come to chieftaincies, particular traditional authorities were the natives are Obunawa Legba. Anything he says is a fiao. Anything and yashanya global fiao, a fiao temile. Unlike other places, fianyao, the viola do Mahoma Buna fiao. Let's leave that one aside. We are not talking about that. As old as he is, everything miafa fiao, everything miafa fiao. Me give me a second. The youth of this town, they need to rise up out of the car so that they can take this town and then maintain this town, or else no, at this age, proposal, do something about this. And if you don't know where, if you don't know, I'm telling you this, the youths in this town, they need to stand up and do something.